Poštovna ljudi, ovdje LSMC, danas smo tu na Mindplexu, igrat ćemo Mixed Arcade. Da. Nakon dugog vremena, ali kao svaki put ja zaboravim čankove smanjiti na 15 sa 32. I pet. To je to, ne osim. Ima, da sam imao, zašto nije bilo videa, sad ćete se svi pitati. Pa zato jer hajde napišite u komentare šta i to će vam biti razlog, eto. Mi danas igramo prvu igru, za danas je Turf Wars, jedna po meni duga igra, mini igra, nije igra nego mini igra. Promijeniti se, jel sam siju. Mi ćemo ovdje se zakompo, nećemo baš škampovati. Ovo vidjeti nešto kako meni dobro. Znači ovdje napravimo. Ovako to je laka, gore se nastaviti ne može. Lako. I ovdje nam mogu prilaz. Jedan prozor. I ovo sam prvo ovdje. I ovo je pogledak. I on je meni. Znači imao sam 2 kila, dok nisam umro. To je vrlo efikasno. To nije nima bespomoćno. A evo moje bazi. Popraviti. Samo se neko kampuje. Ovako izaći na ovu. Kur, up, ne znam. I stižemo ovog. I vraćamo sa vama. Da se začnemo. Ili koda laguje. Pogodak. Što? Onda ima čovjek. Pogodak. Nije se baš neki u ovoj igri. Nisam ja ništa. Pogodak. Nema puno igrača, zato evo vidite. Ima igrača 33-29, hajde. Ja hajmo pokušati još jedan kill, ali dok se javi sekund. Kao i ovako žurit. I gradimo ovdje. Gradimo ovdje. Tako. Op. Pogodak. 200%. Inhibitor. Ovo je nešto tako još onaj udarat. Ali ja sam vidio. Hiper ovdje. Ne! Mi smo polju. Joj, zašto imamo ove hitore? Toliko me ovaj kit mrzi. Mrzim ga. Jer dođeš tamo kod njih, dobiješ Lunas 4 i ovako vidiš. E pa nisam ja Bruce Lee da izbjegnem ovdje. Idemo da odjedimo teknu, prezi, ovo gledamo long shot. Long shot. I pogodak! Idemo da inhibitora. On se onda vukam pojnje i on će nas sad skidat. Zašto
ovdje ne možemo postaviti blokove. Ovdje znači. Zove. To ih ne napisati. Ne, predano, ok. Samo long shot i on izaš. Eto, naravno, dobro, što je on izašao. Loše. Jao! To je onaj kit, znam. Držite ovako, imam ga ja. Držiš ovako i držite ovako, prijela mu je tu kill, ali zato kad izbaci, ali zato može izbaciti točno strijela. Kakav vas to? A šta radite, glupi infikatori? Evo, sad me taj pogodio! Gotovo, ma šta ćemo mi sad? 56, 3, 59, evo. Kraj. Šta? Stani malo. A šta je ovo ovdje? Vidite ovo. Ništa. Sljedeća igra je Mikrober. Uzet ćemo Archera. Red Muted. I mi ćemo sad vam poslušati glupu muziku što ja imam. Primim disk. Napišite mi u komentar ako želite da snimam ovu novu ko neku mini igru, nije baš mini igra kako se nazovem. Baš nije da sam da vam kažem da sam bio sa Kimom, sam slikao sam se posjećenje u kanalu, ima 15-16 subova, dobar je PvP-er, pa je top, savjet, slikao sam sa njim, izlazim na deadline-u, Niješ, ju kampat. Ja sad ima neko pan. To. Zato ja hoću se kampat. Samo da se napunim. Da se sigurno. Znači mi, kako znamo? X-ray imaš X-ray! Tačka, više jebem ti babu. Ajde, konj zeleni, čoravi, jebeni, glupi, paz leđa sad. To. Jesi glup, zeleni! No, haker sigurno. Ja to uđu kampan. Op. Imaš 16 minuta. Taman 2-3 sata da se uploadam. Nadam se da vas je većina pogledala onaj video Speed Builders što sam slučajno, što sam prešao onaj, što sam snimao 25 minuta. I ovo je haker.
Dobro, znači... Šta je napisat? Ja mislim da ovo je Ship Quest 2. Jaj, nije dovoljno gemo za ovu Brutea. Autoklik. Znači, sad lutak. Koji se na crni ekran. Kaman. 2 vs 2 vs 2 vs 2. 2 2 2 6 Krava. Jesse, ti si moj timer. Znaš li? Ne znam. Umro sam od Vojda. Stani ba kakvog Vojda? Ma kakvog crnog Vojda? Vojd je dole, a ne gore. Ajme sad se gledati. A zašto 6 sekundi? Prije je bilo 4. Šta ste izmijenili sad i duplo gora? Da imam kit build saučen. Sorry. Čao, zdravo. Idemo, 2. Ne. Ja mislim da je ovo haker, Je, haker je. Malo sam vladač hakera. Vjerovatno. Šta mi je stoje to? Šta sam imao? Joj, ne. Govori mi. A ne govori mi hakeru, jedan! Fuck off! Jebi konju jedan lupi. Konju jedan žut, jebi. Ode ja napla. Oni bar nemaju hakera i njih je 3. A da sad. Maja. Ma slobodno. Nije ničito zašto ja imam 0 vlada. Čao. Sad, moj. Sad jednom jedno snimat. Ne! Jebim tjarčer, ja. Pičku mater. Zašto sam bio tako low? Jaj. Ma bježi, konj čovjek, vidi ovo. Niže ljudi, gdje zaustavljam sad epizodu i prelazim normalan lobby. I nastavljamo ovu epizodu, sada igramo Sneaky Assassin u Chinatown mapi. Naravno, dok nisu uključeni partiklesi. Ne želim partiklese. Da sam jedan snimao još i potrebno se vam igra.
Da, svine dole. To. Liko je zabolo nešto. Evo ga. Vidio sam na tebe. Čovjek ne može ništa. Kao. Cabot. Eu vou ser o robô. Napera, evo ga, evo te. Imam prosječan. To! Jesam legenda ovu. Eno ga. Rapio s tim. Ne. Gdje je ovaj povjera? Ovaj strength. Ovdje samo možete ovako ići po polu rapove i ubijati likove. Samo trebate biti dobar PvP-er. Znači, to su vam dvije glavne stvari. A treba čovjek da zna to ponašati ili treba. Ja ga baš ne ponašam. Moj. Sad dostalo čovjeka i pobjeći. Evo ga. Zašto si se dao slučaj? To! Pobjeda je moja! GG. Ajde brate, neku mini da nisam. Boom blobbers. Može. Evo. Znači ovo je zadnja. Hak. Ma kakav haker. Ma kakav haker. Ništa, znači ne mislim još na achievementi. Dobro sam rekao. Achievementi. Nije nego achievementi. Jasno.
Ja, samo nekad Minecraft crveni, gdje mi je taj kill. Ja, 20 minuta snimam, hajde više Mineplex žurka. Ja. Uvijek vam lago je refreshajte čankove. Sad malo refreshat. Do snimanja, ajmo ovdje jedan. Pogodio sam lista. Jesam, dobar. Daj me da vam. Sad idem da vam. Sad u ovo. Zlatno. Dobar dio. Ja sam nemam. Wow. Sam me neko pogodio i plavi vodi. Pogodio sam čovjeka. I ovo je još bliže bilo. Gađa, ja ću tebe gađat. Ja. Bum. Dva put sam ne znam da li imam jedan kill. Neću se gledat. Sad će mi na kraju. Sad evo ga. Znači čovjek je tamo. Idemo da sad ode! I ovaj stickman je najgoriji ovdje. GG. Good gamer. Jedan kill. I ništa ljudi, to je to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!